Zbog aktualne epidemiološke situacije, prijem povodom Dana državnosti održan je u uskom krugu zvanica. Pored ambasadorke Srbije u Berlinu, bile su tu i zvanice iz službe kancelara, Bundestaga, Ministarstva inostranih poslova i drugih institucija, kao i iz privrednih i akademskih krugova Nemačke. Prijemu su takođe prisustvovali predstavnici srpske dijaspore, predstavnici srpskih udruženja iz Berlina, kao i predstavnici diplomatskog kora. Gost na prijemu bio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Mislim da je svima bilo drago da se okupe i da se sretnu sa nama i sa drugim ljudima posle toliko vremena, jer zbog pandemije nema mnogo prijema u Berlinu. Evo, ja sam ovde već 2 godine, ali na prste jedne ruke mogu da nabrojim prijeme na kojima sam bila. Znači, svi su ljudi željni zaista sretanja, a mislim da nema boljeg povoda nego što je naš nacionalni dan, naš dan državnosti, sretenje, da u punom smislu te reči primimo naše goste i da sa njima razgovaramo o najpozitivnijim mogućim stvarima u bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke. Sretenje simbolizuje i tačku dogovora i razumevanja, kako međusobnog, tako i razumevanja sebe, rekao je Čadež, koji je u Nemačku došao vezano za inicijativu Otvoreni Balkan kako bi komunicirao sa donosiocima uloga iz različitih stranaka, ali i iz oblasti industrije. Mi u regionu ne samo da želimo da radimo jedni sa drugima, nego mi zaista već imamo opipljive rezultate. Dakle, mi smo potpisali dosta sporazuma među sobom i očekujemo i naravno i druge ekonomije od ostalih 6 da se pridruže, jer to je jedini način da zaista nam bude bolje. Ne postoji mogućnost u kome vi vidite da je vama bolje samo ako je nekom oko vas lošije. To jednostavno nikada nije donalo dobre rezultate. To su prepoznali sad i politički lideri i mi zaista intenzivno radimo na tome i želim da poručim i našim danas i ovih dana u Berlinu i u Minhenu u razgovoru sa svojim sagovornicima ovde da nam treba podrška, da nam treba jedna vrsta trećeg velikog partnera kao što je Berlin, kao što je Evropska unija, da na tom putu idemo brzo, da je paralelno sa našim povezivanjem važno i na koji način Evropska unija sa nama konstruiše odnose. Srbija je deo evropskog ekonomskog prostora više nego neke zemlje članice, tvrdi Čadež. Postoje prepreke na čijem se otklanjanju već sada radi, a za razliku od mnogih politika unazad, privrednici, kaže, uvek polaze od zajedničkih interesa. Za nove sadržaje na našem YouTube kanalu kliknite subscribe.